Монголд тавтай морил. Welcome to Mongolia. This is a kind of conversation that you can have at the airport. Monголд тавтай морил. This is a conversation between Nara and John. Nara, сайн байна уу? Та өнөөдөр ирсэн үү? John, би Монголд ирсэндээ баяртай байна. Миний нэр Nara, миний нэр John. Сайхан танилцлаа. Баяртай дараа уулзъя. Сайн байна уу? Та өнөөдөр ирсэн үү? Би Монголд ирсэндээ баяртай байна. Миний нэр Nara, миний нэр John. Сайхан танилцлаа. Баяртай дараа уулзъя. Okay, now with the English translation. Сайн байна уу? Hello. Та өнөөдөр ирсэн үү? Did you come today? Би Монголд ирсэндээ баяртай байна. I'm happy that I came to Mongolia. Миний нэр Nara. My name is Nara. Миний нэр John. My name is John. Сайхан танилцлаа. Nice to meet you. Баяртай. Goodbye. Баяртай дараа уулзъя. Goodbye. See you later. Okay, now we have small quiz. What does Monголд тавтай морил mean? A. Welcome to Mongolia. Or B. Hello from Mongolia. C. Are you from Mongolia? Number 2. B. Баяртай байна. Is it A. Pleased to meet you? Or B. I am happy? Or C. You are very happy? Гуравдугаар асуулт. Third question. Энэ миний найз Сара. Is it A? Or is it B? Or is it C? Number 4. Сайхан танилцлаа. What does it mean? Please or welcome or nice to meet you. Okay, now we have our new words. Тавтай морил, welcome. Сайн байна уу is hello. Сайн уу, hi. Өнөөдөр, today. Би баяртай байна. I am glad also can mean I am happy. Миний нэр, my name is, for example, миний нэр Nara. My name is Nara. Сайхан танилцлаа. Nice to meet you. Сайхан танилцлаа. Okay, let's check our answers. So these are the correct answers. And thank you for watching and have a great day.